Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kinong ilam jong kawai na kiseng san partai hakani ke Jilla Meghalaya, kaseng People's Democratic Front, kabalong kawai na kiseng san partai ke pekerjaan ru ya ke Sorkar Meghalaya Democratic Alliance. Haka arpo tarik matau naitung arajar arpo. Kila let yakren bat menteri rangba kani ke Jilla u Konrad Kongkal Sangma. Halor kemat ke bakta bahai kipai ba ke Jilla. Kabayadai bat ke jingkio palat ke by boarding electric. Haka Jilla hi borok kawai. Yakani ke kenhon jo keseng PDF dalam kemat do presiden ubak bantai dorling do ringkat ke jingsen ranlang. Working President ubak Hamlet Sen Dorling kontopro ubak Jason Maulong bat ubak Gavin M. William kibadai ki MLA Secretary ubak Auspicious Lingdo bat Chairman juga nekaseng ubak Ivan Lumlang Marbanyang. Ningkong ka kabangi pensungo syu ka dai ka electricity bill ka jing kiu ka bill par ka jing bambiang ka jing dia ka bala kta ge bubun kinong song snong apo kani ka district jongi bat ki district kamjo tingiwan bat pensungo syu kata nomor ba kidon kilong yeng ki ba manu benai ki apoi bill aspa tengka lai spa tengka sujaran khat menagani pat arbanai lai benai ki apoi sejar poi khat sanspa dan bapoi arhajaru te mdai tang atar gidang bon ki kies ki ba lalong palat te dena ta kadau ngan persngo bagaimana ong shu ban simkiai kani ka benta namar kani ka dei ka bala khata plat ki nong song snong jongka jela ka bi ki jongi kata ngiwan mani kendo persngo yu kita em nakaliang jong u la keren sai wong ba dedon kum kita ki ke ibro pila ban yathu lam pen iya ki evidence la ni ki proof ki babiang kenang ba take action immediately kata kadai ka nakaliang ju ban nakaliang jungiru ki MLA ki jongi baro ki bedon lang ki don la ka jong ka jingya kendu ni ki jinge ban ngila ong hi bangin dala mental ni la shangin pen iya ta ki evidence kita ki be kendu ta ki jinge baro ki bede ba ni ka jing kiu jing he jong ni ka bill bola khata pelat ya ki nong song snong kamtam ki long yang ki bedok kemudian tu light BPL rumah kum kitur uni tu ipi ki ba sei poi bel sispa sanpo arspa ki poi nyo praspa tede na ta kada ngi wan ban keren kena kaliang chu la sngap bat ngatrai kumba open sngo hum sim kya ini kam ban kaliang chu ngiru ngin sa ai ki katukan ni ki kilom ki evidence li ki proof mo ban pensisai kan ka jing kiu kan ka belait ka jing bambiang kerkom submit yaki belait syaki nong sok snong apa ka state ke jongi matlai kumbangi la yakran ya konot ko sangma di CM jini tigata ka problem kam ding athai ka jingba tang apa consumency jong apa musning gi amli baru khai ki badan hamne ba osru man ha mo plang ru stay la hi ba kla bon ki bla od markani ka jingja mata la ja ar lai banai tikila awan bane kendo yang nakapor support teng da phone umi yo hi bane kren namarkani kala long ba kabil kakiu ru kami ya hapsu kai bakio teng yo mo fidon ta ki banai ba consumption hayeng kala ban increase subo nakade kabil yo shibnai sans pa na increase ya kanu hapo isi hajar teng na ka sans pa kapoi bade khadar hajar khalai hajar ti kalong kata ka bang su langit su hi kai mo te ni la shimkhai kane ya la langni kum ka party PDF penyelai keren ya mungkin sebut ini sukonot sangma bad ulah semkia bad ulah ini ba unlum marmarhi markade ga isu ke balong bakta mo iwe hangni apa jela tu ulah ai ni kata ka ini assurance ba unlum ba ka department concern department bagi officer to prepare ngini song but ki evidence mungkin iru nakaliang jung iru de hangat sai ngin ya follow up ya kata bangin ya hat bang kamang election kaman Kalau perbedaan yang kind of suggestions berbagi yes ko ngi ya ai ka suggestion kumni kumtai kumbang ong IP ba CM un hab yelom begini ki tadi ka emergency meeting matagi department te ngatrai number ki political party lu kin dependent ki representative we are ngot ngi yo ban play jumut ba yo ban idea ba kumno ngin penya ikni kam ba ki nang ni sakmat te bangan batai lu ngai kata hang ni kam long namar kanang long ha kata ki discussion mata ada ka discussion lu kalong pakai ya kalong marmarhi tama ka dan ru kalong selensa subu aku ka snong ki ta ko artigai mo aku ka posisi ki ta ko artigai ki balai de kadi kalong ta pare kalong baro sai konsumsi kecil balai kalong sepa palat
kedua kesah kemudian po melihat konsensi di tengah. Kemudian kibrio kebelat juga kebaman man keberai koi terus pak news pak mata koi kat ni hoja. Kemudian koi barbot koi tak ba ars pak sanpo mata koi kat hoja. Kebubuan ba dia kini ladai tu ni kebubuan dia kumpul Chief Sari ba ngin summit yang taki bil kiba la kerjing kiu ciki kalau Abdurrahman di William Chief Sar unsa pet unsa bisa barka ibu di balik. Dari kawai ke ba ngam apil ne kapor kalau ba tu beri ke ba kiu plat ke belai ke ba sebab plat supaya kun submit haman laki kemelie compare dengan nuru ek naik ke persedal jong shau chief star di nakle ka jong aro ko ai tu pi ba hakini ki hiasni habis putrik melatho idal jong shau power minister baru show ka CMD di halo kini ki ke jiki pak jong ke lai dah dum tang am yo ka dong jawab dari mana dengan ai kopi from besar wat skam ba liang jong ka besar divine ne kam nomor wa kini kam ka bakta pla kam tam ki bringi uduk ki busuk ki bajanjar kam tam ba mta ka pot ki brio ki biang ka bla ki biang ka si belak ki kata nain sia tiga sko ba kini kam lo ka ki dia ketu ya borok ki nong snong dom ne borok di ken ai katu ka di kemas fokus san ti belai ai sami ke mali ai spo makonro ai spo sora ai sa musning ai sa jaya aku ter ai ke mali ki kan ai usiam kan ba do i ke ya jing sha ulak ban cina daraj ke ai mong i keren ni ko kolong ba ba ki belai ka ta pa ya ke snong i ke departemen kan bisa ri kita ke ki boleh i ke sai dari mentang ke pot sai dia adalah yo evidence berkuat dan setiap nalar hal ini nalar maki itu. Apa ide berkini ke belait, nistu kajingkir jong belait, ngai I kamdei subaja tang soal konsumsi, ke Malaysia hi berokoi kejelah. Tinggi sotu hot nak kalian jong MDC lapan pau kendiat ke ide berkah, jingkir belait ho CMD, ke dari tu pun nak kalian jong hi kong parti. Sotu pada ke isu ke bakian ni lakwa ya kan isu pengenyara ringkat borok sound ki MLA mangi sotu ni dan kam manra kan isu sha menteri rang ba jongi mangi sotu ke isu ke bakia do tam ke bakta ya ki pai ba jongi kham tam sha thai ma kan do marko mar kado mentan nakalian coba ham ni I bobon na preng ki pai ba jongi ki bajio ke balai spa so spa tingka ka jingkiu sadu bakal nyo ka praja do khen phi dekat no spasha ka jingkio di halor kan ni nong rem bana kalian jongi ni sokhia halor kan issue bar gaju upor ni sotu kumajia khamta mani upor menta na jingwan health ma joni kunyang jingpang COVID-19 kala dakta da shisha ya ka kamai ka ji jong ki paiba ki jongi te kamde ka basuk shisin mambiang ka kamai ka ji ne e kimsio ya ta ka belai kepala he haru kata ka tinggi sotu ru hoi lesi nakaliang jong ka MECL niki authorities boper kila penpau lesi badon lesi kinuno ki defect kar kom kam ke jongki henry ni sotu banakaliang ke jongi kom nong mikma nilara ekan ki issue so honorable CM kadai ga pendapat sanakaliang jo honorable CM ringkat power minister ringkat berki officials jong ke MECL banwat kilat kinti ki e kita kibra pelong bakabelait kan kiu hadu kan ni Bana kalian ke jongir ngila pressure mentan bana kalian jo honorable CM ya kan ga issue hi hapse mahkamah do man ngi sotu bobo na pring ki pajba yo I ba kelas date la ni ga due date la bo le se ni mental ram bakla khat khanda la ni apo tarik te ga de issue go ban sim kerki no bana kalian jo CM ro la pan ya kita ki evidence kalian ga jongi ban pin pau ya kita ki belait jong uni banai bla lek bat kumju jong ni banai bo menta bakin assess rajin appear jong kini altali ki bill tena kalian jong CM basim kia kani issue bana kalian jong hi mentangin sai IST hot mangi so na kalian je paham gadap ai ka city sha upau minister tena kalian jong ngir kom nomi khmat kom kinong mi khmat kalian jong pai ba ke penpau wala bon ba ki bills ki blapoi sha kalian jong kom nomi khmat tena kalian jong min ai taki evidence samarkan khamsu yo CM ro ban keren bagi officers jong ka MECL
Ha ka jingla ye kendo yo menteri rangba kani ke jela Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma kawai ne keseng sang partai jong kani ke jela kabaran ru akalian senchar kaseng People's Democratic Front kala pen mau ye u Konrad Kongkal Sangma baka sarkar Meghalaya kadai ban budien halor ka resolution ka bala menjor da ka yeng darbar thawan ke jela bandawa na ka sarkar pedeng ban penrong no ye ka ketien kasi ha ka kernet ka bapra jong ka riti senchar kari India te mentasngi nakaliang joko parti ngila ya keren bosiam pangila submit daga jing thok ru ba un take up ya ni issue but ka government of India naga benta ban include ya ka khasi language ho ka schedule kata ka dei ka wai ka bang nakaliang ka parti ka thrang pangiju keren ya ne but ngathrai wat nakaliang ka parti ru lada don kam ngin hab ban tho shapo ka Ministry of Home Affairs namun taban submit daga jing thor usatay lada don kam kumbangi keren mentan bot chief minister pi ngada ka lingba ka ni kapor bat ngasim du kabu bangan kerpat yaki MPs jongi bro arngot bakin keren hapo parliament ndala yo ya kapor ndala pelong parliament session hapo parliament ban keren lam ya ni ki issue nagaliang ka parti kerpat ya doktor Khaluki MP berang thamai bat kumju UMP jongi namar ngidon kam ya ka boys ke jong kilu ban keren naga benta ka ni ke jeng angnut jong paj ba jongi o ka jela bro ko wei lada ki wei ki MP na ki wei ki state ki sngo bat ki support ya ka ni ka issue ka bang include no ka khasi language apa ki schedule balai ki jongi lagi nom keren ki dei ban keren kani ka dei ka por bo biang tam naga benta namar ka por kala I ngan itu IP ka ketien kasi kala di bandrung po schedule kumba PE benta kila pendon kami ka ketien kasi PhD kasi la don tien re hadu mentangi pat bandrung po ka schedule te kala don kam palat te kani ngaleng kalong ka ka bana kaliang ka parti jongi ngida so komen matas ngi bengi yo ban pen sngow ya ni issue ban ngi sngow ba nakaliang parti ngi nom song thai ban ngin bot dien wada dei makana shapo Ministry of Home Affairs po daliru ya ni benta